Asikho isikhathi esingafiki awukho umzuzu ongafiki Chippa United the Chili Boys labafana bahotha bababa njengophelele DStv Premiership babize bonke sithwale ngediski bamkela lapha ke Orlando Pirates esigama kepula zakhe umhlaba umasipala zobhekisa phezulu athi fasa phakani afasando temnyama wena weAfrica wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni ngaphandle kwamameli Sundowns uzobona babize bonke sigcwele ngediski kuye lapha ke DStv Premiership lapha ke Orlando Pirates ishaya lapha ke amagoli awu-31 against Chippa United lokho kukutshelane na ukutshela ukuthi ke we are guaranteed ukuthi ke sobona ke amagoli Gazapuwa Mthunyelwa Peterson Banda Fumbizana Libizo Bochenpule Mkhize September Maphangule Etiosa God's Power Igodero ayiloko lapha ke mukele iqembu leChippa United elizothi ke liqale ke namhlanje abafana bakhe lapha ke ukhethe lenkisa okuyena lapha ke umqeqeshi ohola ke iqembu leChippa United abafika lapha ke ibenchi iloke lelo ngendlela ke elimeke ngakhona kuye lapha ke Chippa United bathi nje ngicela ningishuthe ukuze ngizokwazi ukutshela abantu ukuthi ke bengikhona abafana bawo lapha ke iyona ke iChippa United eyo lapha ke insizwa khethe lenkisa hleka kancane lapha ke ukhethe lenkisa engabe ukuthi kushawa umzuzu ka-90 uyobe sahleka yini andizi ekuphenduleni lo mbuzo 4-4-1-1 iyo lapha ke formation edlalwa ke iChippa United Thabiso Libizo awu gama lami bathi nizolazi igama lami namhlanje ekade ke baphethe lapha ke umfoka September naye ke ozogijima ke ngempela ashiye ke isithunzi ngapha ke esayidini Shayine Xoki Sibisi Mayela Dlamini Jima Monare Mako Salenga Zuga Manja Tembi Nkosi Loche SMS Shake My Soul Zuga Manja Terence Zuga Manja oyela pake umkakhe othunyelwa ke ngempela ukuthi ayokwenza ke izinto zenzeke Dulce Espanola Jose Ribeiro iswidi laseSpain edliwa lapha ke eOrlando awukho ke umuzi waseOrlando ongenalo ke leliya swidi badlala lapha ke 3-4-3 Miguel team bafana bomgxobanya kwigxobeni bafana ozoyigxoba lapha ke pase kamakho bathi ngicela ukudelela ngivaye ngiyabheja ngomakho phakathi eboxini nalithuba munafune salenga sebenza ke lapha ke muva yena ke Lloyd Gazapuwa othi abakhuthuze indoda yaqopha umlando eThekwini eGagasini yakhuthuza abantu u8 million wamarandi kuye lapha ke MTN 8 uyena umuntu ke kuphela umhlaba wonke jikelele osake wakhuthuza abantu imali engango8 million yena ke umuntu naphule salenga omkhuthuze akupheka nje ke sishekela ngawo ke ushunu wenkani kancane sinda ngokulambisa iChippa United liyabhola alikho kukhona akh uzobona ithuba leChippa United liyamhlula uBrooklyn Bochenpule engekho epalini unozinti ephumile epalini unozinti waba noshintshi unozinti bona kabakhulanga bethunywa abeChippa United abazi ukuthi ushintshi wenziwane Brooklyn Bochenpule inative insizwa ke mbukile makhumula kahle saqala ukuyibona ke ebholeni laseNingizimu Afrika izokutshela nje asibhekela lapha ke umuntu naphule salenga akhuthuze shintsha kanalifuna lapha ke Tembi Nkosi Loche badlala lapha ke 1-2 phakathi eboxini nalithuba kanakathe yaleyo mpahla
wase kwathuma izandla kwathuma ihlombe 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 libatlaka kabelo libatlaka ihlamini kabelo libatlaka ihlamini athabe Orlando Pirates ribatlaka hari kabelo hlamini elihle ibhola elisukela phake emuva lihlanganiswa iOrlando Pirates nangu umunnaphule esalenga unikeza uThembi Nkosi Lotsha uyahamba umkhuthuzi umdlalela i1-2 Lotsha ayibuyisa kamnandi umkhuthuzi ithola ukabelo Dlamini eyihambela yedwa yadlala TV imali noma ibhokisi uthukhethe ibhokisi kuvele phuma ukabelo Dlamini enza nje Roscoe Peterson ufuna lapha ke phakathi nenkundla asibhekela phakathi ngapha nenkundla kuvela abana nalithuba leChippa United phakathi eboxini madoda Fumbitsayi uyayicela indlela uFumbitsayi ngiyabheja ngopaseka Mako bamshayela izandla beOrlando Pirates upaseka Mako athi uyindoda Mako paseka Mako ithi yangena iChippa United uthuma kokwagogo ezola engafake kuPortland eBrooklyn shintsha kanandi umdlalo uyadayisa paseka Mako uyahamba uMako shintsha kanandi umdlalo bafana bomgxobanya igxobeni bafana SMS shake my soul awuzi ugijima kuThembi Nkosi Lotsha uyabona nje lo muntu ohole isipayithu lapha angimazi ugijima uyaphi kumele bamtholele ke iABS azokwazi ukuthi ke mayeze gijima akwazi ukuthi asheshe abhrike ngoba ke mawungabhriki uyahola lapha ke isipayithu usithola manje uyalidla uSipesihle Mkhize alidayisa ibhola abayo lapha ke iChippa United uzoba ke ibhola layo iOrlando Pirates emuva lapha ke uThabangmunare bathi sideshile ayidesha kamnandi ufuna lapha ke upaseka Mako uthuma Mako ideshe kahle iright kakhulu ilethela kumina uyalidayisa ibhola yena ke umunnaphule esalenga Fumbitsayi paseka Mako funa lapha lenkundla kuvele ke bafana bomgxobanya igxobeni bafana jika kamnandi sala phansi God's power igojero Miguel Chimfuti kipa lapha ke phansi kanokusho thula lapha ke umunnaphule esalenga asibheka lapha ke Thembi Nkosi Lotsha SMS shake my soul efuna lapha ke kuye ke umunnaphule esalenga akhuthuze Terence Zukamanja offside Zukamanja uzoba ibhola leOrlando Pirates uzebe manje yiyo ke ngempela esahleli kamnandi ezinzile iphethe lapha ke amaphuzu amathathu iphethe lapha ke iCAF Sport ukhumuleke ukuthi ke unombolo 2 uzodlala lapha ke iCAF Champions League bese kuthi ke unombolo 3 onside Thembi Nkosi Lotsha Khalakatha wase kwathuma izandla SMS shake my soul SMS shake my soul Thembi Nkosi Lotsha SMS shake my soul nanti ibhola lisuka nopaseka Mako uyagoqa uMako uyashelela ungena ngaphakathi
wenza i-reverse pass uMakho ubhekana noZinti uThembi Nkosi Lotshe iyadlala TV imali noma ibhokisi awuthukhethi ibhokisi vele phume uThembi Nkosi Lotshe ehamba ne-Orlando Pirates benza izinto zenzeka uthi uLloyd Kazapuwa valani madoda ningabavuleli kungenjalo bazosiqeda uthi njengoba nivula nje bazosiqeda Thembi Nkosi Lotshe elihle ke lapha ke phakamisa Boggenpoel engaphakela inkundla Thabiso Libitso gama lami Maphangule iyalithinta ke manje Chippa United ukusethemba kwabo ke kukhulile ngendlela kabe ithinta ngakhona uyalibuyisa Mfumbitsayi sebenza ubhodlela Mfumbitsayi futhi ufuna ucela indlela kuMakho ngiyabheja ngoMakho ngiyabheja ngopaseka Makho ilwa izila lephansi leyangane mangabe ke isivimba lapha ke emuva ngaleyo ndlela ke unompempe uthi ke khamba madoda sekubone elikhulu nansi idulise Espanyola igijima ke iyalapha ke iyolungisa lokhu ke ekumele ke ikulungise zoke mhlambe ke ikhefu ke mbukeli siyalapha ke ekhefini baleli bahlakayi kabelo Dlamini uye lapha ke odleke igoli ke lokuqala wasebuya ke ephelezelwa uye lapha ke uThembi Nkosi Lotshe uthi uDlamini weLotshe ngiyahamba ngegqeberha uthi uLotshe ngeke uhambe kodwa ngiyakuphelezela wasemiphelezela ke uThembi Nkosi Lotshe ngegoli ke lesibili zohlaba ke ikhefu ke mbukeli masibuya